muy fo awara e hore ma hore kwala na wala na si tawi e yow ça va penini marcel alani fennal ma nini sare den way way enne sa soki nini sare ne no sabti o wallahi ko goddo joma on way kanko tiyer mo arde ko lawol client jo makko nodduno mo do mo rewi do après wala taw do ko don toni gabe na mais c'est pas facile wallahi adoto do nyalla ngal fode fo hay 25 de non kadi a wada jour de repos fo da nyando no de ngenange tu nawnay ko fatigue go men nyande me wadi repos men nyamata oyi tanke men gollude tagado men golli ko nyalla ngal ko dum men nyamata kikide wallahi tagado wondo kawrle do way bay ko nyama no ngay sima parce que men ko gurna ngabo men mari men yimbe lutube no waydo na goto men ngala responsabilité do fayda wawdo mardo moyen men ngala wondo extérieur neldo men goddum do fayda ko men golli wonani mi fena dalma heboto piji dim fo ko sai mabbe joni tanke ya la dia l'espoir afami kadna do en tanke da wuri si da selli ay bay piji di ngena isa Marseille ko wonto c'est pas facile pour elle de mais dans toutes les façons on va gérer ni ka di faire de mani na problema la amada jongo me alama amanda do kulier de travail ni expliquer de hande to minima tettorobe gollen ko ama seltawo nanya ni ari me la skudia fa mi ka jina fa marita o na ko boni fala hakkunde men o ko dewga sunde fari la fala hakkunde men bini gon ton ta goddo do aka wikede no to aro ami min umanno sa to to anyo na business ko ko ke ni ka do nyanga golle te yalla ami ngada ta de ta goddo ande anda ma o fonko ami wona do no to andi ma pande goddo si dima c'est pas bon ni ka do ata golle do quoi non ni pidi gon to ta il faut pas ta calcul dum ko oye ta c'est une femme ça ta calcul sa ka ni business fam yo yi do ngapé je comprends tout ça mais non quoi yalla ça va ando yeta non ko client juma ko mari ko ko landi la hospital ama mi dawta ma jindina yaka yalla ma mi dawta min kala mi di dunga wonen do yi may ye do patron ata gindin oye mingo min ma wallete may da do ko hawron tama o jetta o kima mi sode te dum ma fini ya patron taw kitil pan wonen do no gasa ba bazu ngamen ko ala marché client be no arde ko marché la go ni na do tum jonno yen non jinde no gasa yimbe be hala be fala be ami arugo ok amani ka ku dam dara so client du jang donc comment ça. Wow, c'est très joli. Donc comme ni nena ni babe nganto ni. Comme tout be ma. Angwe. Wani kadi ça va non Allah na lami kadi kumie babe na woni. Biro ma. Biro am fekini. Biro ma fekini. Biro am fekini. So for kama. No won ta wadia pa ndo rajangi. Jangal en Pologne. Jangal. Instrument, il me donne une compréhension. Quand même, je me débrouille. C'est bien quand même. Et puis, je me rentre. Oh non, je me rentre. Non, non, mi amini, mi débrouille toni e mi hota kadi quoi. Andi bene me janga. Non, en France, il y a rien. Ça y est, je me rentre. OK. Mais bon, c'est pas grave. Tu te débrouilles en fait. Voilà. Ok, Johnny, il n'y a pas de souci. Excuse-moi, il n'y a pas de problème. Il y a si nous voulons dire. Non, il n'y a pas de problème. Ça va, ça va, tout le monde. Ok. Je n'ai rien. Hein? Ça va? Ça va, ça va. Comment? Obama. Comme voilà le cas du basé. Nous avons un dossier qui est le dossier. Nous avons un idée après. On vole la famille Macron. Juste ça. Il y a des mi mon fait à travaux dans les bicades. Mais nous disons que nous avons un
laver sulle kaydi giɗi yani mi ɗuman hono wiyete mi signali mo ndegen min famotira ko ɗeɓal ɗo men o hetti kaydi giɗi ko ɗeɓal ɗuɗo mo traverse daga lawol la kaydiji makko ɗi yani après mi hocci ɗi mais du coup min famotiral ɗeɓal ɗo fof ko ɗeɓal ɗo noon ko feƴƴi ɗo min yiidi mi jontimo kaydi giɗi c'est juste on contact ɗo min gandidiri après ɗo numéro ka makko ɗa o yiyaga en cas de cas on a contact ɓa o yiyaga ka an yiyaga e mi yiyaga quoi en cas de cas dans la vie o cherche ko noon quoi donc rédaction mon on min fotto min ko mi yeewa fulpeli min ko mi yeewa fulpeli si je comprends bien ko an suuɗuno kaydiji makko ɗi ha bonni kadi voyage makko attends si je pense bien ko an murtinimo ha fi programme voyage makko mo faala anilude honno o anili sa astafurlah min gonɗum taw adduma ka goɗɗo gonɗum adduma ka jiwo mo a jomba fof sala hakkude mon pourquoi immi anda wa yarde ka goɗɗo est-ce que ça va dans ta tête tu es tranquille mi anda wallahi mi anda probléme ɗum min ko kanko inni mi aru mi yiyata makko c'est juste ça na fif goɗɗum de wallahi billahi jiwo mo a jomba fof sala hakkude mo araka makko hara fof sala hakkude kanko inni mi aru billahi wonni woni hakkude mo ange makko ɗum a woolay ka gonɗum addumaɗo wallahi billahi ange allah kon gore kaka gouvernement allah gollata woni probléme wallahi no feƴi enfoiré ɗawa yarde ka goɗɗo jooɗoroni e julle on tigi wasi ko an soodi ɗe i timmiɗon zéro jo o woni ɓe ardata ka ɗaɓɓugol ɓiɓɓe yimɓe a sikke wata jombude non na an waɗi papa Allah marɗo koɗo konto woni kawntawal muɗum kadi basin ko jokkuɗa kon fof mi andi no mi jokki papa andi lamɗa voyage ma on ko mi andi aranga yewte papa konto koɗamo woni ko kanko mi sonnoyo jiɗo o jooɗi ka wore am ɗo donc tu ose maintenant ƴettugol worɓe ka yaasi adda ɓe haa ka salon ɗo joƴƴinaɓe ɗo ƴetta mbuuɗi kadi yaha sodanaɓe sike wurnugol bandi on ka yaasi na ɗum ko invité jo am papa si invité jo ma ari ɗa duwamo sodangol ko yara ka est ce que ça c'est un problème ça kadi ka yejjit komi woni benma à chaque fois joni nde ɗa yewtananga ƴewna e tomma on ta ndaaru filan jonnuma liberté exagéra piiji ɗi a faamude papa honto o woni invité jo am c'est ce que je veux savoir kawore simi piima wontanala misa simi piyali mi yennali mi wowlani wontanalan teddere on momi yiiɗo aduna mi yiɗamo yiide ɗo mi yiɗam kadi yiidugol on momi yiiɗon on ko bandijo non ko délinquanjo sa yi ko woni looɓude kon salon on ɗo fof ko ilma fat ƴettata e cuuraji mi sunna ga fof himo luuɓi dus na non o arduɗo na non